Урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, мен сиздерге бул чыгарылышта Баткен базарындагы борборлук мал базарынан койлорду, козу жана ечки бүт баарын сиздерге бааларын көрсөтөм. Видеону толук акырына чейин көрүңүздөр. Биз баштадык. Ассаламу алейкум ака. Бул канча сурап атасыз бул койго? Бұл қойға азыр 8,5 сұрап атады. 8,5 мың сұрап жатады. Сіз бербей жатасыз ба? Бербей жатам. Мына жерде бір бала бар шыны. Негізі етті өлеген, қанша килограмм ет береді? Мен білмейткен içindері. Сіз білбейсіз бе? Қандай да ойлайсыз өзіңіз? Сіздікі қанша ка? Менікі 8,000 қылып атады. 8,000'e бербей жатасыз ба? Өзіңіз қанша деп жатсыз? Аз-маз қосса бересіз. Аз-маз қосса бересіз. Бұл қанша килограмм ет береді? 7 миллион өзіңіз ашыңыз үшін. Қаса алмайсыз ба? Қанша жаш болады бұлар? Бұлар былтырғы қозы да? Былтырғы қозы. Сонда 1 жашар болып қалады? 1 жаш дейм. 1 жашар екен. Шундай жан. 1 жашар козулар дейт, 8,000, 8,500. Sizdeki kança aka? 8,000. 11'den sırada bermedi. 11,000'den suradı bermediniz. Koçkor ekoydu. Bul ekoydan koçkor mu? Жақсы екен, сemiz екен, Мынакей, көрүүчүлөр, 11,000'den suradı bermedin дейт. Жақсы еттүү koçkor екен. Kança sırada sıkı? 20 kam vardı o da. 20? 8 kozusu var. 8 yeki kozusu menen mi bu? 8 kozuları menen 20.000 kemi var. Kozlar kança oldu da ki? 10.000'den kemi var ha? Kançasını odasın? 9,5'ga beremiz. 9,5 beresiz. Kança ettir, жақшылы көрө булар? Bilmiyorum. Semizden. Жақсы. Бұл қойлар кімдікі? Қозылар. Қанша қозыңыз бар жалпы? 5 қозы бар. 5 ва? Қанша сұрап атасыз? Қанша сомдон деген? 10.000 сомдон ар берина, а? Çoğunlar 12'den. Qaysı ayda turasız? Qaysı aydan bulası özünüz? Batkenden öyle. Demek sizge kayırılıp sizden üyden de kalsa bulu ki bir adamlar. Bulu da. Telefonunuz kanday? 0773 33 85 75. Atınız? Ушул номерге урматтуу көрүүчүлөр, Мурзали аке кайрылып үйүндөн да алсаңдар болот экен. Жакшы койлор бар экен. Сиз дайым үйдө багып карайсыз да? Багып карайсыз. Үйдөн келсе алып кетет, базарга алып келесиз. Жакшы, базарыңыз берсин. Бул кой канча ака? 12.000. 12.000 сұрап атасыз, Чоң қошқор бар екен ол жерде. Қаншадан екен қошқорлар? Қошқорлар 35.200 сом болды екен. 35.200 сом. Бербедіңіз бе? Екөсі 35.200 сом.
Aytib bera bu odamni. Qanchadan? 15 bin. Yoqib. Bular qancha tish bo'lib qoladi? 6 tish. 4 tish, 6 tish. 4 tish, 6 tish, ha? Hurmatli ko'ruvchilar, men sizlarga aytib ketayin, ushul kunga chayin hech qanday bir mal janliqqa kelib qiziqib, mal janliq olib, mal janliq sotib qiziqqan emasman. Чындыктыр айтыш керек. Мен сіздерге бұл базардан мақсат базардағы бағалар қандай болып жатат, ошоны көрсөтүп кетейин деп. Видеоны улантабыз. Сіздерге Баткен мал базарындагы ечкилерди көрсөтүп кетейин. Бұл ечки улактары мен қанша? Ulaqları 2,5'dan bermedim. Ulaqlarını enesini 4,5'ga bermedim. Ulaqlarını 2,5 min so'mdan bermedim deydi. Echkinin özünü enesini 4,5 min so'mga bermedim deydi. Salg'an mashina kerak. Demek kishine qo'shilib berasiz, ha? Berem. Demek kishine qo'shilib beradi. Echkiler qancha aka? Echkilar bunasi 3 ming. Ağı 3 min be? 4 min. Siz qancha so'radingiz aka echkiga? Bu qancha aylık bo'yicha yaşı? Bular ulaq, ha? Qancha oldu endi men sizga? 2,5 bo'ldi. 2,5 so'radi da. Daha bir echkiler? Qanchadan aka? Qancha? No, qancha deysiz bu? No 14 ming deydi. 14 ming so'm, ha? Serka deysizmi? Shu ham serka. Bu yash qancha bo'lib qoladi bularning? 3 yoshda. 3 yoshda, ha? 3 yoshda serka 14 ming so'm. Bu qancha aka? Bu 10 ming deydi. Bu qarasini 10 ming deysiz. Serka. Serka. Yaxshi. Aka echkilarimiz qanchadan? Taka suya qoldi, biri 5,5, biri 5. Bular teke, ha? 5,5 mingdan 5'ten. Qancha yoshda? 2 yosh. 2 yosh. Tishi butunmi? Aluvchilar tishin ko'rib oladi, ha? Qancha aka sizniki bular? 5 kami var. Echki mi? 5 kami. Echki 5000 kemi bor, ha? Qancha yoshda? Bu qartangiroq. Ha, bu qartangiroq be. Bu echki qancha? Bo'z bu. Qancha? 6. Qancha oyda nima qiladi, tuyadi? 10 kun edi. Yaqin 10 kun, ha? Yaqin 10 kunda tuyadi ekan, bu 6 ming deb turadi. Hurmatli ko'ruvchilar, Batken mal bozorundagi бағалар qanday deb o'ylaysizlar, kommentariyaga yozib ketingizlar. Demak, aluvchilar uchun qimmat deb yotishadi, sotuvchilar uchun yaxshi. 6 kami bor o'taz, 5 ga so'radi. 6000 kemi bor, 5000 ga so'radi, bermadingiz. Demak, kishini qo'shish kerak, ha? Kishini qo'shish kerak. Hurmatli ko'ruvchilar, bunday yerda men ko'p echki jonliqlarini har 7 oblastdan olib kelib sotuvchi akaning oldiga kelib qoldim.
Бул аке негизи Жети облустан улактарды, ечкилерди алып келем, Баткенде сатып барына. Эме кылам, ар бир субата күнү ушул мал базарда сатам дейт. Ассаламу алейкум. Кандайсыз ака, жакшысызбы? Шүгүр, жакшы. Сизде ечкинин канча түрү бар? Бизде 3 түрү бар да азыр. 3 түрү бар, а? Жайдары деп коет, анан тывыт деп коет. Анан аңгүр. Аңгүр. Канча сомдон сатасыз булардын бааларын? Мурун аңгүр деп, тывыт деп жайдарыны биринчи сорт деп алчулай да. Азыр көч кымбат болгонуна байланыштуу баалар бирдей эле болуп калды. Баалары бирдей эле. Серионда жайдар үйдө турат го. Азыр мен 6700 ге саттым. 6700 ге саттым. Семизин ечкини. Анан улактар бар. Канча жаштан канча жашка чейинки улактарыңыз бар? Улактар азыр жаңы быйылгылар бар. 1 жашары бар. Булар быйылгы эне балдар. 5,5 болду. Эне балдар. Эне балдар 5,5 миңден болуп жатат. Сойш 6,000ден 7,5 миңге чейин болду. 6,000ден 7,5 миңге чейин болду. Анан семиз 1 жашар улактары 4,5 сатып атабыз. Сиз Жети облустан алып келесизби? Таластан ham келеді. Таластан алып келесиз. Нарынга бара албай калды, жол жабылып калды. Bir күнгө суукта. Жабылып калды, а? Өзүңүз Баткенде турасызбы? Баткен, айылы, Карабак айыл. Сизге биздин көрүүчүлөр мисалы үчүн телефон чалып, үйүңүздөн базар күндөрү башка күндөрдө алып келсе болобу? Болот, ушул 8 жыл болуп калды. 8 жылдан бери ушул иш. 8 жылдан бери ушул иш менен иштейсиз, а? Телефонуңуз кандай ака? 71 мен. 771 56 44 78. 56 44 78. Мунар. Ушул телефон номерде Мунар ака менен байланышасыздар. Баткенде үйүнөн барып, Короосунан дагы базардан башка күндөрдө барып алып кетсеңиздер болот. Биз улантабыз. Мунар ака, рахмат сизге. Бул ак ечки канча ака? 9,5 сырады. 9,5 миңге сырады. Бербедиңизби? Урматтуу көрүүчүлөр, мен ушу менен кой, ечки бааларыны көрсөтүүнү силерге жыйынтыктайм. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшөбүз. Аман болуңуздар.